and when I have na near be a nkrofo say e be so mutimi 10 ne maybe na bo nti oba na me ne din komo metia na Awurade ka che me say o kan say me for friends and some be call so parliament but no can I say me for margin and fan go papa because me say less than 40 like 50 days there then a bit my call parliament but upon a parents back me no person do how kese ba nyankopon ma yen so e di fon so ehu ma ya won ne me na de person de ba no enya de besi emienu what say e de asem no Supreme Court nti ada na won twa ma mo fa o mo ruling fa ba nti ada na wo tu America the American what say na two e say na wo ka say sa for constituency no we declare on from back and o my days see say be to aba na mo so yi friends o mo MP pa ne nantie ne kasa na se for na wo form because on say wani so the party was expecting sanka be ma papa bi on say friend former MP for secondary papa so nkoma the rather ma me hu say me bo minim say bio oppressor position no sanka on sanka party ni de ne ba by ben so catch Akufo by Akufo no so Professor Michael Koyi nje na edu ba bia o ye president na say bia do bi ba na say form for no so case da be ye pass mercy ye sanka tie Abusia so be hwa we ya wanyesem no ase be nanu na nsane de ase political showdown bi ekoso ewo amanyesem ni nyina ene akwakoye te say the judiciary and the legislative no enti ase bi enye adwuma papa ewo ho ye hwe ye parliament a ye ma hwe be dwom ho na speaker e de ebua asem bi ewo ha wo kire se majority a eye MPP no eye enra no ene na ansane ko na wiye na majority no e ko parliament ni wiye na afuma kwakoye minority ni nyina ene MPs bi a wo declare seat no ana so wo declare intention say private some koto yo mu lusu yinti omo ba be ko independent nti eno na speaker ejina ne tumi so e declare on seat no vacant e ma NPP ananka ye majority no e ba ye minority eno na MPP for anti wo mo ase e wasem no ho no mo kokko dan Supreme Court so ono ene court batan nti no omra no be cheche asem no Sunday sitie e mo kokko tena asem so ma bibia e kwa awie na fe court no ebua se ne speaker no e kan ye no ensuo bia enim nti no wo mo a speaker no e declare seat no vacant no omo sign ko enkonkofa amakonwa no ndc bim sa fe MPP na anke ko ye minority no omo sign aba ba ye majority abusia agaga kra bi so ne akwakoto aba ana sa nema we na ekoso wonso onimbedi adanse se abato ipomposo no eya benso no asofo organ ha akeka wo ho pa dodo na ahyenkom na ka enim se ne SCD nka ya amanyosem na ekoso na so abusia sunsun fam no sofo pani bi amyate asese bibi ewo ho a wo se MPP fo no eye anyasa ne ebubobo yiso mo fa ne se eniso keka ebe ha wo mo pa enu nti no ya bo puni sofo pani no a enyo bi ase eye Prophet William Jima ono ene ya boy pin bi bisa ne se edien ena ne ekoso isunsun fom no etie edema NPP ntebusia kame ho abra me ma Prophet Jima akwaba papa mpacho mo akwaba papa me Johnson papa bibia se da se ebopin se ya na ojibe na oni ehwehwe enkomo papa ne ekoso ene wa me ate ase se enye enyema bi a ekoso se eye niso keke ne mu sunsun fam no bibi wo ho a wo se MPP fo ehwe na wo mu yobi bisa senka amanyosem ne yenim senka president e di fo mu bam na se parliamentary no so no sunsun fam no senate me da se na akonya wo de ma me na untimi ye bibi a obe sunsun ni mafim bibi a ekoso bia no sabio as ultimate country say to pon this America ne China ne Russia na sepo nya mo nkrofo amu igina edema omo amo bomb pie de tamachi in respect of America one about Democrat or Republican amo nkrofo they pray for the nation America 24/7 Russia so Putin so nkrofo China so nkrofo the country be also page bia nkrofo mo tamachi but when it come to Africa now here they not quite the say bia nkrofo bomb pie ma president kwa keke ese timi nkrofo am timi gina ma oman no so na be bi boni bi ma decision bi obi take here say be de aha na ma ne be ba no nkrofo be hu so no say na nipa opeso ten ne ma na so dem pa bon so timi gina so 10 sa ne ma na cost na be enfo ha na ma ne bia enko they all can no say we have less than 50 days at ba to aba na per the constitution so say from 1982 constitution be sambre se be ato aba be sambre nim say akaba 2 months and I say 1 month bi na ba to aba ye hu sa ne ma no and we na e ba no na ye ne bi a nkrofo bi ehye ye ebe so mutimi 10 ne ma bi na bo
Okay. Oba na me no din komo metia na Awurade ka che me say o kan say me for friends and say me be cause for parliament but no can I say me for my dream and fan go papa because when you say less than 40 like 50 days there then a bit my call parliament but when I me call bedroom na o ma me hu na ma bebre na o ka che me so I started to pray me bomb pa until later na me ba ho na me normally am ta hwe foreign na DSTV intimate hwe Ghana for you papa na me be to na me won say breaking news I friends I grab in and to me aye no so we na no kan so me yan ho adwuma ntia no na me bon pa ya for there me won say na ma de attend ansa na ade be chen friends and sa friends Supreme Court be ba ro de ma me hu say na ya ade na MPP for no de akokọ say mo pese Supreme Court and the church mu na obi say ade na ba ben di me kan kokọ say ade no. Okay. Well, so because they are there that Supreme Court say omo church mu who need that 2 minutes of being so yes and man. What I say. Because o yes and one hwe na o nso asa mempene na de basa read because there to abani wura sa friends says parliament here go for the last year we be an MPP majority and this nso away. Just say be our person oh yeah asan ka we nentem. Ntumi ga say bi an say bi sa for constituency no. MPs no ka se bia se bia who declares vacant no se bia so among crofo se bia suhun na sefo se bibi ko se bia fan se bibi boni bia si suhun sisi ana ka se akonya ne down pa no wa na omo ko ka chen se bia wa na be wa ko ka be ko parliament an ko ka se na to okay se nti se ni panel na adwen se bia o me gina ma we ya eno ya sa friends sa friends parliament nti ewie na foforo na ekwa ko wura mu no they are fine. And I rather mammy who never be grown. No, I say, Papa, no, Obana, no, didn't come on, I say Monday, and it is me who I am from paying for all mine. On Metnas or Sansam, no, said the Supreme Court there, but a papa and from the Bab and on Jintum, on Fanya Juma. Now, I rather mammy who Crophobia or more and this side, they are not happy about the decision the friends of Babin taking. And I rather mammy who papa be a friend of Muntaka. Okay. And I can say Muntaka can say Babin about the West friends and speaker, but can 90 is a phone being tiasi or so shred away. Also, yes, sir, first of all, the favor part to film by that is NDC. The only say the air connebia that NDC bit member. It is not quite a natural chance NDC bar. On my side, than a Sibium, or Saba friends and speaker of parliament. Oh, okay. It is our genuine word and only thing. No, saying any, sir. Maybe I didn't done that all the two. And I say, Speaker of Parliament, my friends, my majority leader, and catch on about myself. So I same way they are called Supreme Court, more Bonamania. And some medical Supreme Court, I say about the person, mental, 50 person in money, because some people are born. There was also Panama. No, they are called Supreme Court. Almost train says Supreme Court ruling in the Banty. Upon the son about me, dear America, I have some new thing, Comona, Meno, Susua, Demo, and my catch on me 2 animals, I don't know. Now, Babontina. Or my name will not be yen Supreme Court at the ruling paper. Now, when him says, nothing of some fetch, would do 2 young say. Okay. Papa, Yanshan say, Speaker, also not Odini Juma as Speaker of Parliament. Yeah. Near or ye and Wajina or Nuni to mean so, and or the ye. Ojina or Mamrana, a debo or minor who bino, and or yes, Adian. And when to say, not a court for interpretation, and know your court as some. Satam no, this old was as some day, net a your no need to me or minor dashin and sir, and then you're not or minor so aka, and their family say, you'll be declaring intentions, or be independent, dear, the seats no. Automatically na ababa vacant. It is a speaker ejina so na se o declare sa MPs 4 no seat no as vacant enye emra no e na wo de aye adwuma ma do kan no em fa na church emra no Supreme Court na go na interpretation of the law me antene ba bi so na ko je clarification ya church mu okay anya parliament na church mu the upon parents government no person do how kese ba anyankopon ma yen so edi fon so ehu ma ya hu ne ma bi. Okay. The person de bano, and ya de bisi. Okay. Amen. What to say, there are some called Supreme Court. The other now chairman Monfa or ruling Famba. The other now to America. The American say, and there 2. They say now, I say, so for conference, where declare on from vacant. And all my days is here, I said, but no more soon, friends, and MP. Because for conference, they say, money, they pay the all kind of say, oh, no, better on Panya, or money will be representative.
Yenya Ghana for na obi be obi or represent obi so ni obi also represent no. So what I say, unu say sa for betimi that is speaker of parliament. So betimi speaker of Supreme Court. Say soon for e dey ni obi a. Yen your friends I'm in central ni obi a. Yen friends Nkrofo your friends mpo. Cecilia Morrison no friends Shred resident. Yes, and shred for so betimi dey na ko. So what I say, it just like our train. We are paying money be to America. But we say party be na do buy. But how you be so I pay money. Now so wash. One kon koya dey be say be do how bad and beba. Okay. Because and the man go to no pray no, that's not go train. Okay. Because it's less than 50 days e beto abe. Now can say where you want me ga say off on ntna an kusita my beto aba. Ba say nti ese off on crop betime afa ba bendo akoko sisi ha say ese yan so for any obia. But bibi betime si disaster bibi betime si so. Why na odi omanim a o say be all representatives are for no. Nti na what declare on back and there on my date sisi a na ento aba na yu obi na on representative. Okay. Nti ade no ye no awrade kan say me brane me be ntime nka what I say anama otu ye no amfutu o jifi bi no o take a sad decision no amwa because be brane na say adwuma no. Yeah, my friends saying, friends, I get in as a phone. Mark Queen as a phone. Dear fan, I know about the Speaker of Parliament, the Yemoji Dimbiato. And say, be do soon as about any cell channel, and go for people and as Uncle Crep generation be by so. In your Speaker of Parliament, be a friend of Babin, one yard, dear cry. Now, not parents to see. It is a also what Parliament are chat, but now for almost 32 years near. As MP and no about Parliament, and God was soon and my baby. Every such speakers you want to put a sanka, with me in my papa did 2 on no beyond some part. A pano could swing at the knee. But I say, oh, ma, or party now, woman, said you will be 2 for. And yet put 2 and I said, we had the more I said, and would tea. I said, Bob, they are ready, mammy, Monday a day, when Saturday, Monday a day, and it is the also paying for Nancy. Ghana phone paying for me, no council state, I am for no paying for them. Nti ya dan papa no the Supreme Court no e kan no obejatum so bi ka say bia na wanje antum adabe gbagbe hanson sin Supreme Court obeti the Supreme Court kan no na wa ma da on mu senate na senate be MPP for be majority na MPP so am minority omo friends saying so this na kan no omo da tran no mo because anya sa less than 50 days in say bi obi ba be so that say to omo abakese ometo a on the 7th December ometo na so bi attention e wo so. Okay. Papa na o che no ka say ye bagben no e pese ode o how bi eba o mine. Yeah. Obi be bisa say o mine no speaker ne timu bi. Nti ye se konfo ne so ka say kro ni mu a ebo a wotimu bi. Nti be den na kro speaker timu bi no be susu say obe take decision bi a ebe kwa kofa o how de abre o mine no timu bi na so how ne ba ono so bi be canon. Ma say ma woni dey so African countries be break. Woni dey so African countries be decision a e be take here. No take decision no how na man so. Nkrofo nchena or how na man ba kiki we am fancy ka fra o. The mentime wan say dey ko buy na people for enti ase kiki na to kwa be kwa. Say Bible not in baby. Obi akobo obi aso obi di bia bo obi na sefo. Ono no nam so problem no ba no. Ono say be owu ana say be bisa because of ono your secure. On crofo ebo no ban ba me no na ye ni na mo bia se bi obi an di echi na odo ha beba nti ya pen mu no e se pen wi pen de se bi ye bu be se mate ba se nti na wo so be bia mra ne da no so wo so ye law abiding ma mra ne ye adwuma what is kofi what is kwa me de asem na kokota ye din na court mfa na ye mfa mra answer that so the court mfa no will in by and they kind and sen court no ma men ka asem jo be say papa ne kan sa asem na eternal call in favor of NDC no. One of the course soon smart for sa eternal ba Supreme Court for no nipa 5 go gina for there omo de sa decision by. Sa court case be bro court and as a case be bro Supreme Court. Again na so for ina sense no. I don't know mon kan. Bibi ko so asebio ya asebio nyame yen se yen bo mpa yen fa mo man no not se bia nyame na so aka bia fa ba onwa so be wi na be president and to me be no wait me adan but aside that no so be a CPP ni obi eden ni o da latin crop for eden o Ghana ni nti bibi boni bi balance me hu a de met me asre on pa bomu na boni ni ma no na me ntanya se bia o na go pon na so me ya kan bia fa ba onwa so ba be president no na bia yes and all
yenya nipa baako yenya nipa baako ntibi sana bone bi ntimi mba oba na me ni udi nkomo ya kwa wedding ya kwa anasefo ne hen ti se bone ba it will affect us. Okay, Papa, as I say, what do soon smaba me munrem. Umenya nse se nyame adane ma bi adi e de akyerɛ fa MPP fo ho a ne ekoso yi mo mfa ne se eye ni so ne mum sunsun no enema bi wo ha ekoso aso mo anhwe be ko atie o papa bi bisa se eye nema ben e na ekoso sunsun mu ase MPP fo e fa na gora enema betimi afọ mase MPP for complete sense ne yom de omutim yom de aso bia na maame wuska ana na papa wuska o de metena omutim yom de nto munja sa ne ma no se no munja sa tim da afi no mo mani mbre e wo sunsun ne mam okay mama so nya nyame na nam ne sebi ohun party ni mobo ona oda na ni kiren ama ye ho ne ma ne ma timi tan ne ya se papa na de call friend say after marking de call Supreme Court no ada na de chen omanka okay dem me ka ada se o de ko ada na de chen omanka be ko ba se speaker tan ne no e ba se ada chen ada no so asa tan nema because yeah nema bi dem pabo direction ya man be so free rade 10 nema e kasa because ya ma man anase Supreme Court for over some 50 an better say yanka maybe because I say ye pin as you see and ma ba be the best MPP as a party no more money ko o ma D4 na o mo lawyer to o mo no o mo dem pabo ta o machi no because on MPP back 2016 no nipa be bra so for be bra na dem pabo ta o machi ma party ni ba na party no hwe asofo no omo check omo but the enti ama ebinum ejama party ne na mo se be on policies bi a omo de ba eboa o se bi o njanka na sa eboa omo ni nyina ntia na ama ebinum afa to mo se whether se party ne bo omo me support omo Ganya sanka be breneja because more now ye kwano o se nya time or the other side nti MPP before you serious no mo mani nkom adifo no mo mani nkom asofo no na afi de o meka cho no muntie na mo be o betu bi am de so kon o kan Bible ne wo the David baby the Bible say and David inquired from the Lord okonya me difo ni tamye den papa me den sa don't ya me difo na nam sa tetefo difo mu di yi ana say difo sorry friends and sofo mu inform for wani nyina no na difo na nante nti o de o say beto aba no aba e bon pa ma na weni wi a na wato adwem on check e difo on take the decision bi from nche na de open na opeso ya first say yan step in ya man kan ko enu ga se beba because akonya no mo tese no aprapra ekoso I person ya twi MPP to from e say am no ka say Ghana nyina no e ka party a friends say na me no din komo e ka na a party grofo bodin pa NDC but mo leader no na Ghana from pe no wo ka say 5 months 6 months e be so we ba say the party a popular pa NDC but the ombe to man ne ba onya adentia what be that I say nipa na wodi anim o kan no di anim no mo pe no anya party no na anya party NDC Ghana for do be a NDC dey kofi anko munya nipa bi na ko di party no man ko bae but odi anim no mo pe no John Roman Mahama so say NDC MPP said that need din bia o boy NDC kura na MPP na nkofo bu afu papa wona na asan nkofo pe no so what I say it just simple vote because I say na ba akusia first na nyina sia nti o mo mani enkom adifo no no mo nanti go be na de bufu na fi friends MPP party mo no makọ the other side na bi no so afim ko akọ omo so afim so omo nko ba bia omo mo mpa ma party ni bi me no ka say omo mo bom pa ma MPP party no ketua bi first no mo bom pa ma party no doso nti MPP for we wake up mo ma mani na mo ne difo no enanti mo san ko mo nchen nkopo ma chaw na de esa mo ye mo no mutimi ji omo chi go papa na nyankopon de ne baba onwa no na akoma penti na nyankopon de de ne ba nyankopon hwe de ekoso MPP mama nka MPP be ko position isam no ka say MPP penfo esa mu yiska kra na ekoy campaign grand france asem kan say 10 cities kra na de baba campaign asem kan na so no my budget be 2 cities was 10 cities no de kokro no so de kwa hwe anyi de memfa to bi nko na me tu sini ko campaign na elu sukra na anya hwe nti wudin omon penfo no bebre na about 90% nim sanya de be yi within MPP the national executive, the regional executive, the constituency executive, na only omo din koma also di for all the nyame na so aka ya hwe se bebe ma omo ni hope se be omo ni gidi when nyame no so beka Ismail asini ba onye no de ne ba for bibi ntia maka nyame hwe party na ka MPP ntimi ma mistakes in the doors
Okay. And I said that complete sense na se for no here. Na se for no so dɔɔso. Nti ɛsɛ ɔmo ɔmo because pa ma aba na ɛto sa aba we no. Friends ɛn sunsun nyama no dɔɔso. Dɔɔso. Bebree. On se na nse nsuo totɔ. Ma menyi bi a ɔso nyi bi a ɛkɔ school say nim tama nsuo tɔ. Nim tama wi abɔ. October e be bia. Nti directions ankrofo ne nema nkrofo ye person mutimi dan ade ne fi MPP coin this no. Na nyame nso to nsuo ye den SS anema. Nti nso na eto no hu se enye nsuo eto continue eto kakra na ejai. Ebe papa nema SS nema ebe koso a November so sa na be. Okay. Papa, ebinom o ka se ne MPP fo efa mu enne e wo parliament wo speaker ansanu eye wo mo anepe e na wo manya if say time na ye to mo so aba na eye MPP ni ene NDC ni eye Professor Michael Kwe ene speaker ne wo agbagbagba ye NDC ni ko gina ye to aba ni wie no na NDC MPP fo na majority de na so ye to wie no na speaker ye o to ho ene gbagban ono na aba be fa so omo tutu omo nipa ama na ama nti se ne se maso atie omunhu nipa na se obi aba de moto man na bade a ne mu fami eye omo no mo pe no manya wote sansem ya na oje ne se Ma me no ya adwen edu ba bi nso papa akufo don so baba nyame asomdwen kan edu ba bi nso a o ye pen mu edu ba bi ankola ne kasa no watie edifo no kan se me rare kan se me brecha me ra atwa mountain me bon pie de akufo ado ye ne ma bebre de ma no won so edu ba bi na san komo yeku etu akufo ado so nim sa e wo Ghana ha so nim sa papa mi ye try me da atwa mountain kan 5 man I do 11 o'clock and I say sorry me Wednesday boy from Kwaku okay for the Wednesday boy from Kwaku o see you be man ma so there hun be 20 times but me you obi a me de me wo hye nipa say me ko hwe no I don't do that you dey for tete dey for ne binti they have to buy omna some ba hwe me ye nyama be brain you say me interview me ya fa the whole Ghana ni wi asinya for better 3 months no me lam ka say Ghana for kasa no mo jai Ghana ha me yesa de no tim kasa no mo jai mo ka me na me yesa do atwa mountain kan for mo kasa no mo jai mo kasa no mo jai san ko mutu akufo ado de to no papa no se no papa is ceremonial president wuzi atama akufo no papa be se ma mo ye friends saying cool ama mutu a friend saying no papa no buzi afri so aka sa dan kan repetition mesi right jam atwa mountain ye ne ma sama kasa no mo jai sa God wa nyama bebre na akoso esa manka papa no omo yin kwatan jo te say da no mama aka say de akoso yi sanko no omo ndis na wo so anka soja for ayeku etuom so te say mama aka sa say ti de akon no ekufa da passa enu president ka sanko mu take over papa nchira nyam kopon nam so a me yo pepon so mo kasa na ma edin wo say galam say issue nkrofo kasa na ma edin ma ye nti sa na be ya na de atoba na wi banya opon de ba onya ba wi obetan konyo so a omo nya very careful Mama osebio say bawnya ebu obi din se bia pese we na de ne ko na ekoto aba e ma no ko speaker of parliament na to de man wi baba omo ko 2028 na sa nyagopon sa hu MPP mo bono mu wi ni a na emfa se bia on person mo se nipa na asa ba biom na party for na emfa ka se de empa se mesi a ontie na ontie de form kan afi mo pe wan ye pe we na ye pe we no famra na to ban for man ekufo do antie go papa na no Professor Michael Kwe oh ya de bana me se ba ko me bi on chen okay de awrade ma me hu ni so traka mu na se odu na se on se pa ni fi ko anim it is o secret na eden ma no so apa na nante aba ba bi a wote kra no eden ma no ntunkofo mo se ba pa na o keka no fom nti ade no mo timi ma papa wu nso ankoma Ghana ambassador to me apom nim sa ne ma no awrade ma me hu se papa wu nso ankoma o obi asan ke ku for de ne best speaker of parliament de ko no de ne pa ya nkom ya to man maka ba biamba nti o so de what the friends saying Professor Michael Beba so by for Jayana, who promoting idea, you be show, and I'm told by the Tianon. Oh, okay. Now it's a 2 to 10 holy free. Only free had to say, won't tea, and that's all first time I present. What the Nipana by force, I didn't crack promoting. Once a good father, once a good father call, Ashanti Regime, as a quabre forecast said, Generals be interview, said quabre for to Obama Ashanti Regime power. No, so my kind. No, no, good father, so I said, Kokumotina, Mamodia. Nti friends e wona mo some beto man this amount to man this ono ntimi ba ofie se ko to aba se nti ono nim se ko promoting e wo individual no dia the son of MPs no so chair say so the Professor Michael de abrai by for now did not say so say to aba for mana e be kwa adaka no you show you where power lies papa now me yet anya nti say ye papa akufu adu we when tie futu na ka sunsun nipa na ka so de ne ba ene papa wo so ankoma ene wa kwa akofa na ba eno ne ne MPP fo ehu
Papa to acho to so Yeah, but as you say, yeah, Professor Michael Quay. Akufo-Addo ba na na Speaker of Parliament. And I say we need your sacrifice by. Ah, panel and nantie and kasa na se for no form. Okay. Goes on say when ni. So the party was expecting Sanka Bema, Papa Beyond say friend former MP for second day, Papa Sonkuma. The rather mammy who said, Mimpo Minim said, Sabio, oppressor position. No, Sanka on a Sanka party in the neighbor. By Ben so catch a good for by good for no super Professor Michael Quay. Just I do baby. Oya president na se bia do bi ba na se form for no so ka se da be ye pass mercy ye san gutie dia pa Akufo-Addo ntie de party ni kan na o de Professor Michael Quay by force na o so ke so de na by force I so ye be chiro na o go de ko to about the tia e friend say because no se bin see that from 92 be do summary ye hu party e bo abema e do bi aba na se bi e friend say ya to tia say ni for e bin see that nti we se bi ade a esa pa Akufo-Addo o sua bibi found do akamre kakra bi na okọ ba minim se ba onwa de na go pon de ne ba no no beti o chance on so be president no do bi ba as speaker of parliament no we win 2024 na se 2028 de no na se e bi the second term no de se nipa ne ba no mka so mo mpe na on massa mistake na Akufo-Addo ko no on ko fo nipa on fa the same person for mama ko tun tia no ma sa program we ma na sa program ba ni na se bi o Akufo-Addo decision take here now leading it to be as be almost here. Okay. So they should learn something from that man. Yo, ne ebi mo so e kan se Ghana ha ne ye hwa abibia president ne woteso no. Wo mo ana ya no wo majority no wo mahye bedwafi. Enti we na first time ayenya mahye bedwa ikoya hand parliament. Enu nti se ebia aban no kura take decision bi na se o de call parliament na eye ne in favor of minor because of say wo mo na door so nti no. Omo mbe form way now minority no omuka say the majority will have their way the minority will have their say enti wo mo chen say ebra so say senka yebenya aban bia ono bia NPP nipa na ye president no na mom say call parliament house wa NPP no majority e bia NDC minority nti ebasa say decision bi na NPP ni beteki na say o de call parliament na o say mahye bedwafo ni ditum eye ne in favor of minor e san say wo mo na esua e wo mahye bedwafo ho nti no ebema NDC for no abosa decision ne go ebeboa o man no sansam no papa ogenesen Mohammed sansam aka na abroche na ebetima ya adwuma okay no say blast e suban na odete o ka say na no mokoto aba bi ama NDC for bebre to ye ba na mo ka say ye nto ye wi na NDC for bebre akwaji ska wan chen ma o ma akoto ama mo hu nkrofo mo to sa ba no okay ma ko yen se bebre ma MPC ni say enye e form for na be chon be mo to aba na de nko no so mu hia ska ndi se mpemfo no MPC na aka sansem wi a e de say the order ba na enye papa ba obi so be diska akoto ama ndi sa na ma no de yo abrochire mo so on mo do no o man no first party second ba no mo so de edu be on sikwa ne kotokum na se bi be ma no ene hia no okay nti eno de weti ba ya bibi fo no ekwan ya fa so a nti sa de kura ba emo man okay maybe I find se bi aban no de ade papa aba na bia opposition for the majority o mebo agu ndo mema that of 4 years na ade papa bi ama sa oprema ade papa ba e bebo ni din so ba wa ya ade on so better opposition ti member ndi bi your best stop us na man ba e papa Mahama kan se me o se mo so ya mo se Akufo-Addo waje your friend saying waje loan bebre na se for se one na parliament wo anya mo na mo parliament na mo gitu de Mahama na nim so no an crop for na mo parliament bra o program o kan and this one of omo yas o se ade na de ba obi a ya nji ntum no obi a so de ba bia mo nji ntum ba mo ase ma pass this ketua e koso parliament wo omo jeje nti obi anim papa overall you speaker who assess na the performance who ne sen on say papa e friend Mutaka ka se bi say Mutaka and this ni ko kan mo parliament o ma cha okra position achepa on say I this ni na papa na o speaker of parliament ba be no or the worst speaker of parliament I come back from 1992 now come mo adwuma kra ono Mutaka no NDC no anko boy MPP ni din ba obo no yonko NDC ni say papa fa no baba no one of the worst speaker ma about TV3 na so for nkrofo kan wasem mo say show sisi a show sisi a nti edu ba bi a ese
o party no on mo de but ma sabi o din no so hia na man ko din no so den ehia ba no edu ba bia no de na yi 1 2 ma pamo me yo se yenya ne sa se nipa na o mu se bi obi betime mistake de na correct no de bia nkomo wie no afre no akofi we en kan se the next time we bisa no bia se na ko school se na teachers and ye or the to me say ya or the ohuru nkrofo both and this MPP want to make pamo want to me you say ba yenya ne sa na adwuma na adwuma no anso ni because all show mo ma pa 50 rollings abreso ya pa die fa na Speaker of Parliament or no di kan ha be do samra me de ene sunsuma nyam de ma nyankopon ma me hu na asefo no ono sika jeje ne de ono peska gbagwen yo ba ben peska ba sika jeje ne de it me de kakra fa na sasa mo ma no age okay asema so kan fa no kan fa asema so la musa no da be ne so yesa gon se tie bon so metro book aba bia speaker oba wanya de gon so me o me boni din percentage wise from beye the DFA na no ya adwuma o me adwuma won se DFA na ya adwuma man people for crab on abaso Peter Alanje te ya adwuma man this for crab on abaso ntem people born abaso na ni sa na so ya adwuma but when this for crab se wa mo adwuma na be na MPP for so be ga so ya adwuma to wanya de into ultimate moment be say be 50% 60 70 average idea obenya average sana ebinum was no me average na do ba no papa unyi ne se ne ekosu eboa ya manyosem no se ye be so ye mra na hwe mu se e bia okay ye se democracy ye party se democracy nti we no ye ade bia aba ne waye aboa amanyosem na me hu se o democracy na paga na fe yate ase yi no come Matthias you say bibia gina for example court bibia gina supreme court nti say a woman say mo wona say you be chief justice ya de ba parliament ma to na no ewia ma gina to ma kwakoye ba no onum na ye church ensem ni mu okay the bibiba yan say bia de ba na bia majority leader en kan on hwede a na bia o de wa adwen po go so ko ma adwen ya me say dia fine but what they want to say nipa na aka catch some da assembly court supreme court na ya chirechire mu okay abama mo amunim sa ne manyanti be nipa nda de no ko no mwa emfi ono mo mai de ba na ho ka say mwa emfi o mai de me am de mitumi kubua okay the within the end is na nyomu nya na o mo pe but wo be hu say obi ba radio so tv so chirechire mu but behind the scene otimi ga say de papa na no anye ne just end this for common ni o ye da boy sa the problem na ba no problem but where so we be kwan to ma obi anya advantage okay papa we dey obo wasem no to fa nyina sem be ne ka obeka de atwato e de agya yetifo na fa ni e koso nyina o de message say yanko so mo mpa mo my Ghana na enya entra asomdwe mu okay na abeba betu enya pampa bo more thing because what in some so say na too much. Ghana is the only country say be all at the same time no adeba come wonu say meta hwa brofo na yikakra ya to abo abroche bi o me no bi bon empire papa ma to abawie o na no UK mpo me nimpo o say papa ma to abawie o Ghana nyo on 2% bi bia no na na debe na moye campaign o say papa you on into say Ghana all them no o say no ye beto bia say jan bon empire say adema bibinsi but for no advance for no mo nya sa nema no o mo man di anim the mesre wo say bi o hwe me na obi ga jo se bia jiska na ko se mesre ankonkotri tu na sika na se bisa obi so na be se politicians no won fa ne kure mo ma ne kure no ne kure na on catch up party for no enko ka se ade cha na wa ba ese e mesre de esi no e da nyankopon asese nyankopon abam nyankopon yin tambien na nyankopon ka se Monday Tuesday na se for no a better goodness never be obi agya no obi etama akogina na afro ma to so ayo mo adwuma kosi on the 7 for better abanona whoever nyankopon be ni se on di enim no we no party lusu agitum anye dede anye ntoka my number is 0245 748085 0245 748085 nyankopon kan bibia o abusia prophet Jima ene ne no atwetwe nkomo no watch se e yabato ene ye kwa akoto enye dan a omu nyina ntini enim kuni baako
ene bedi nkunim ti wa obedi nkunim no no wamba ne odi ntwo no etiri nkwa won so say ebodin no ana ye declare na nya wo na wo fa ya no waje atumboko ama asumdwe abafise Ghana na ye wo no ba ko pe Ghana bia eni baabi abim ebusua ma ye hu comment e wo video yi ase afi me kai wo say aha ye too much it nti we wie comment na sa no na wa subscribe e de ama me na afi wo de bell no aka ho sa no upload bia ba on the first person I was ebetimi aka all the social media handles okọ so a too much it a so like na share e fama me macro. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.